ladon ke jingi te kula rapat ke jingi sengutuk jingmut hapdeng ke Al Hilal bat ke Barcelona na kabenta ujokan selo ban wan phai biang shabar siluna bat de hakane king ke jingi lakai baka Al Nassr jong Cristiano Ronaldo kan yo ia kalan ban kini biang ia kapoy ne ban penting kenap aka jeka jong ke number 1 aka table rong quarter final ke Egypt bat kumju ro ke Nigeria tengap yang sobhai pigi parlok syakane ke channel ladap sengotonat yaki kubor sport wat benutan ban like bat subscribe ya ke video teh hot parlok kumba ujaukan selo ulkwa tang ya ke Barcelona bat mentahi unwan joino ha Barcelona lang bakalon na ka Al Hilal hadu bakot kane ka Samoy lekai une orang lekai basyadin jong ka Portugal unwan phai biang syakam now hadin bol syaram mensua haka jingi lekai jong usnem arpulai arpusau bat rong kuatar no ke Egypt daka baklala ban pelim lai lewe kul iya ke Benin haka ne ke jingi lekai usala ulala ban tep shikul bat ke Nigeria ro kumjo kalala ban rong syaka kuatar final haka Africa Cup of Nation hadin bakalala ban job da saulunot kul iya ke Mozambique haka ne ke jingi lekai wasemhen ulyo ban tep arteli bat kawe na uluk men kan ba habangi phai pat naka Al Nassr jong Ronaldo hadin ba ka Al Hilal kalala ban kini point da si point hakami ikin point ka Saudi Pro League ka Al Nassr kal sa haka kerdan ka baar andrai lada ka Al Nassr kala ban pelim ya ka Al Qadisiyah haka Pratrik haka por karwe ba Jemen mit ka Al Nassr kan salab yang ban kini hakami ikin point bat ka ban pentik na shushu bat pan skam shushu ya ka jaka jong kini ki art likitim kalong ba kat ki bala ban yakun pha aka jing kun pasya jong ki kaban sai kun aka khat artrik Januari te porlok kane kan satrikam tang lada ka Al Nassr kala ban job baro artli ki jingi lekai andrai lada ka Al Nassr ka syarim shisin kamot bak Al Hilal kadang ye bat hi haka kerdan ke ban kong